malaka runwang malaka changder malaka tiang gwani diala kona bag yentin ye nor ba yu mon akan ga duni bil jodu chulu njoka ya ka jang gwa bok changa ma ka afrika wana ma ko la gwaron wang gwani to kona bag tin re doran yu mon ke liu enana tin wartin an chaben ka ya ke lar meton me gora wana ne babalar ya announcement te kon ka gadan chi gad konen kon la pe ke jobe to kon ka gadan dong ja pe ne ka ko runa ti kon de chuo ga to wan ken ta ka pe in te ma ken chi ka lun jok en te me la gada wo jen be lun jok be ben ja ina Akoba county da ma te ka ga ti chop ka die ki bakel ka Akoba county ga de to ken te re gen ka ga ti tel gwan ken ti kan je go chi ma ne ken kana wane re gen ka ga ti ja die ken cha ka je ka ken tang gan kwe ga tung nuar tang gan kwe ga gat kwe ga gwan ken kana ma ne ken an cha kula ben ga yan ta ma ke kel karo de na nong bo kam ye ba ya kam wona ne te kon ka gan mi dong cha ta kon ka gan mi dong cha je mi chi ben ne ka pe ga dan cha ben ne ka kor chang ya pan ne je ka ga de mo jen cha ben ga dwar na na la chwa le Nyirol county jana ga Nyirol county yene din kono long la ji Nyirol ta ka headquarter lanken jen te ka gan nyal mi tot mi cha je mi cha nang jabben ne ka koru ne me ji wona ka pai wore wedan jan ka ga da to ne la ne right na long ne wote ka ga de la nang ka Nyirol dong la yen ka ti ke te ga le la ne ka lan me mo ne kel ko ne nyumari meri yang do pal ela ne right ke la wana me ne la ne ala ni chiang wote ga de nang ka lang ke ne ro ina ka dio ga de ko ne ja nang ka pai wore wedan ka lang ke ne ta ma ken ci gat kel mi lagan nyal ca wulu njow mu ngai roda ke liu mani changwane mani ponde ngai dio ke diala mani gwada ne nanga jatin gan nyal mo jen chale nya sibit lwal chan gade nya mo chale nya sibit lwal chan gade me jira mo dongai lwal chan gade ka Nyirol county ka lanken gore go wona ne ma biya ngai wona ne nyaade ne nya sibit da ne cha nanga jaba ka pai ware korona da ne pai wo den cha benen ta me ja ka Akoba county bianga ye wona ne nya sibit lwal chan ga de che lunjo ka jabe che ben che cho pan ne ja ka tiang ka wor ja ka Akoba county ta me jera mo nga ja ka yene ko la ji lam ken dial tin kon la ji lam ken chen ka lam ken ka Nyirol county gore ne din kon wur mi cha le lwal chan ga de nya sibit lwal chan ga de ka Nyirol county me jira madong ngai ka ji gwal lwal chan ga de gore go go ne biya larga kare kamra na dong biya je ka je jamen baga kam ye ka number ke te ramna dong biya je ka te de ki ne den kon la ji kuma ka Akoba county jenne ga nyalo mo je ji ramna biya je ka te de ramna la director kum la chale chal ramna la ka manazam na la director bita gender social and social welfare director manan ka biya ka Akoba county ne lam yol bu metet jara manan biya gadamo biya je ka tede la raje bo wora kam ne ka kan tin ke number telephone ka jaga mun wo kan biya ka goro go yam wo je biga yu biya shu yodo ka jira mo ngai nya sibit lwal chan ga de ngi ji go lwal chan ga de ke Nyirol county ka lanken biga yu kam ke biga yu rab kamram na te ka nya sibit jame ramela director ka gender social and social welfare ka Akoba county ni lam yul bumetet biye yot ke number ga titi wana gurunga ka chode nana bak chole number ga dangrew tin kono chamuna la am tian kanezien rakamanyam gorja pin 09 12 69 14 17 09 1269 1417 rakam mo wezien yaw gor pin ma don caji len menan 0912 69 1417 namo rakam nyam rakam rawde wana ko wo 09 26 466 494 wana nyang ne je kam ko ne je rakam me MTN 09 26 466 494 rakam ne kadara woti jaram nan la director kai sha gender social
social welfare ka ko ba county ni lam yol bu matet jan biram che ka no mo bu gan nyala to mo chala nya sibit lol chan ga de bie je ka tede ka ko ba county binai de ko ken ba bi ga jeng muti ga ra ka mo do dien ba mo ngi ba ka ko ba county ba ka yon ka mi chia je ka ba yo mot ka mo ga ko nyen kon di albana ka lat chere ka tana ngai ko ne wo ti bi dan me le de kon ngati ngwan bia nya mo chala nya sibit lol chan ga de bia je ka ko ba county te da director beta gender child and social welfare ni lam yol bu matenya cha thok tin rai mi che ka no mo men do dien ka ga de kon do ngot don kan ni je ka ko ba te kan che man ken kan ni je la na me bo wo ka ye yen di al yen wa tin kon tin ten gwa so mo ka area ne nuara ko ga de ti cha bla ka ga lo ko ro dien including God ga wor God ga jo ka Nather County ken Ulang County a wona ga ja ni ka Ethiopia mi te ka ga de la nan ka tin ba ne ti ba ka la ya ko gore je wona ne mi te ka ran mi cha nan gan mi cha nan me da na ngu de ka kwa gore go wona ne jin bi jen chibila ne ga telefon ke chibi jene sur ni ko tan te ram la jene sur ba ka re la ka kel ba we jen da man ram dan jene sur ba we randa jin mi ti ga randu mi ci jen mi ci wona medan mi cha nan ga ngu de kwa medan ram na ne ci ga da ponde la te ga chung tinga ye ti ti de na ga pon ga da te rom na ga da medan ko ga me chu ku nang re u nang diok la te ga chuom kel mi ngi ni ga re te ka de jiram nan man as man na kon tun kon cha kon da moy nga ka yat gar to nan man na kon tun kon cha kon da ba ken te ga chung tinga ga ka re pa ni kon wu nei do kon cha da whether ko nyal ki kwa ga nyal ya kwa ga dwal mi chi more cha ben more le ni gur ke chung point ko gur ku ro nan ku ta na chung point ga tele wud me da la ro nga da ngai ko mo point da ka ni ko me ne ke nya da ra nya da ke je accept ani mi man ja la ngai chung ga da mo point de yo wona ne mi jira mi chi ga du che nya du cha nang me dan te ke 3 years ke 4 years 2 years ba jay ni wer ka ko ba county bu ga don ko ne chi do tin kon ti chunga tin tere den tam men point akoba tin jay ka jabati chi ben ka akoba county ko ko ne ne kan dun ga kai family ni ke ne ko ne cha ka da jay ni bu wotin do ti ka ayot county ti ka urur county ti ka nyirol county ti ka ulang county ti ka Nather county South Sudan wer ka akoba bi gada mo bi wo ngai ba ju ti ki chung point ga to ko ngai me dan me mo da gadu toto ka ken kon go re bala committee ka Ethiopia ko to kon ka ji Ethiopia tinte kan tin to na ka ko ba ti gol won ka kan won ka nyine nyang we na ka makwei as well won ne mo ke liu gwan bo do ko ti ke jaba kan dial please wer ka ko ba bi chung point du chin tu che bu ban pin bi chung point ga du ko la bi ga da mo bi ga da to bi go gui rodu mo ga gat kel mi bi ngai wo ga du rewde na le ran ba kam ye ke ne ko ndi ala bo wo ke mo ra ro je wona ne bo wo ci bi je ni jin pon jin wut karo adu ko mu wi wo jen ba ju ti ma la ji me dan ba ju ti ge jaw mu wi cho ka ko ba county ba yi ti mo ga du mo ngi ne chung ni pon ne to te di ala ko de ro mu jere ide manare ma no mo be wo goru wo mu wi cho ngo ku jin gon ga da ko kon chan ga chan chung ken de ngai mu wi chuo ngokui ka donga du pu ma be itong ka jal ka mo bar ma yijalo be itong wa wona ne mi jira mi ngi ye cha ga du nan ka don kan man na gwa da nan ka jetin were ka mi jira mi dong ga da mo je ke je me dan ko ya che ma ne cha ka na je jabe che chu nan ko ra mi tiran mi jiran ma re jin gon lende jin wai de jin man lende were biya wala kum nan ta ka ko be county ti ta gade to te de dien an wona ne gade me cha che man cha ka na ka gwa da na ka tin na ka gwa ma ka na gwa ma ka gwa jang gwa da anje ka gatin kemi jira mi ba gade mo ba wulu ke jikel ke kume ko ngai ke ja kan mi cha che man cha ka na kemi jira mi dong cha na man dong ti tin yin gwan were biya wala kemi ta tin yin diel ke yanda rew cha ga cha je chi arabar cha ye joy mal ma ga long mal green to la show mal nyamon
male nya chol male kami jira mi don ki yen tin yen dies ki ndang rew ken gore wo biya ji en yanda ro dun mo ram ken ban yen ku ram na ne te ke chuon pon gada aman ci kon woni gar gwalen mi wi wo ji en la pon du ko adu bu wo ala wona ne che linga gada ka kube te ga ya ko ri ben ga jabe ga to gada me da ne cha nang ya gada mar ja tin bu lu ke kuma ko mu wi chuon na de pon do ku ana ma cha biya wa gadu a gane ne nang man gada mi te ka kana ne jabe gwa nang ka gad man tin e nang ka gad tin nang e be chuon gade me na de pon de ke chuon nya de be wala te ra ma ga man gada wi mon kon ko kon gan men chang la kon te to ro da ne gad ka gad chen ke men ka man kon ko jen nge je mo wo chuon ma cha gwang pon yu di chuon me all that can they aling ta te ga ke lew ka sa te chung ni to kon te pon ran ke lew la ngai ka man gada chung ke bai bai pon ran ke lew la ngai ka man gada chi man gada ka mai agane ne kai ji kai ye yen che ma ne nuar dial to ne ka ayot we ne ka ulang ka na ter uror county nirol won ne rol Ethiopia nan te nuar tin la kai ke jabu bo je ni ye ne chebdu mo kan man na ke kan gon na ya ke ya ga de to ya ko bi lakin tur ne te kon men do dia na nong balar ye ne to kon te ka Akoba county tin let ka journalist in kon latin tin gor ke je wona ne ba ga kule je e ma na kien ante ka adbai ma ton nong de kam ye tin adbai na nong de kam ye alarana ran kara mi chale nuor wi mon noran mi cha we na mo iran nen to men biel mi cha wala mi cha ngaje cha we biel me ko ne da ya la ra mi di e biel se la man kan kwanda da ma la ja ga da bana kata ne run tin ta tin nuor ponde charan luk lakin chura ra da dien me da kriem da chue nang akan wan akan ne tele ngi lakin ka wen na nong de lar ka yen journalist kon ta ka ko ba chalan medini jala yana la da long lakin men de goro wona ne all information dial tin kontin gor ka go ba ka ngai mela mat yene ke kuma county both ka commissioner ra wona ka executive wona ka dial tin kon let kel ke je executive director kel ke kuma mena la kuma amni security way ka kobe ka kwiga na kon la be e lar ko wona ne mela yana mat go ga dung de wo ine jen be o mo ka rol ke chi man ka nei ko nei ko na lar ka je wona me iranda ka ta na la yana kamrar ka ke biya ka kamna wara me gur ra me tele ra na wan biram ro ko lar ko na cha ngai wo kon nei ko ta ko udut ke jabe ta kon ti me jabe bagan mi cha man ka wan cha ka na chi man dial ba ka na kan dial dong do yan ka ra gwana na ka na tin ba yo kwa nyen kan ba na yora mo dong chi man to ko kien ka tin ti do ra ka wat ka to ko kien mu wa yo wo nyos chak se de na ma ta nei di cha nei na ma kan wore we je cha de ma ta ram lar je ka ra ma cha de ke biel jo cha de me tel lakin biram do dien mi te chak se mi che ke chak se biel ma be wala ra mo biel mo ka da ma agane ne do mo che ka no mo ka ne ja ka kwe ye gor ne je go ban security dien ka ta na ban ka kam che ma na kien kon nei do kon le ye nei do kon la je Akoba la journalist gor je wona ne biya jar ala ka gwa korun mu wa wajien poinda mu wa wajien dong bu galwa jien ga ne shol ka kong ka deng bi ka jien ku mi la wo ka ko wona worum bi ne garam bi ne worum win min ka rum mi dong che ka dong che ga da dong bo wa ga galwa che shol no mo ma be ro lo ne che blung lu ku me dan te ra mi chi tur no ke ja mi cha ga da ba ju ke tur me dan ne chi jakel be ju me cha la re me dan ka social media go ga de cha je ka cha nen ka cha wo nga ne me cha ke je pu ji ga de ye na ko ba ga din wa le chi po ne point da ma no mo la to ka no re ka cha da gwa wa da lo to run a ga ne ka do bo mo la de je gwa ka ken ta na la be ka bia tur ne kien bia ka post men go re long ka my comment ka ye yen journalist tin kon de ko la por na ka bia ja ka bia la na my comment ne mi chi ka ben
la de announcement ke chu na bas mi che jo ga ne chu ala ne mi ra ngai ro de bia jo ke chu ali na kalas bia nan ka media che ta ro ngame kon nuore to kon ga gan mi chu ala ne mi ngai gwa be tin to kon gan mi chu ala ne mi je dor me ne bia ka gadun mi ku gwa be tin ngai na ro de we je ne chu ala biel bia we ye ne to kon la biel gad mi cha pe ye je mi chu ala biel me dan ka do me ta mi cha ben ka ku che mani chu ala biel ki chu ala galwa bia chu la gab lu tur ne bu ko ne ko kien ne we ne tur de nen mo ye ne wa tur ko gor ka komen ka ta na ne jeli ci je ne je jaw bia be tur nga bi ja tur nga bi ga jaba ba ji kam bom a county authority ba ji kam bom a kwar la county authority ne ko ne te ko musule we ba ji kam bom ken we ne me wala ne je ko run ci lugo mo ce ba mbay ga ke ko lugo run ba bi jien ka ram roje na ci me nya sibit lol chan ga de min cha la no na teme cha anon ku ngai dor nan te tin run mu wa wa bana bulu bana jo nya sibit lol chan ga de changun e director beta gender child and social welfare wa gan nyirol je ye ka nyirol ka do men cha pe ka nyirol ka ron men yo wa mu kuin to ke ga ta ko ga to ga keno okay bi konti authority be nyu bana jo wona ne kon ga ne di cha nu ka ne to ba ka report ka konti ne dia ba ka report ke mu we ju jo ko konti nyirol konti uror konti nazer konti ulang konti ayot kuyer la kuyer Ethiopia manar ma tega communication ga ne dia la to tega communication ga ne dia la to gwa mo tega communication no bi konti be roi ka na konti wo konti ga ta ko wana me dara ron wo ne de che man ken de gor ba chular wo ken ba ka la ka media ko ba ka ngi jiken enough run wa te mo to ko le do fin jin journalism mo wa ne jan ta na dong de ben ka ka jan information na na dong de la ri wana mo chiar je ko ba wo je ga che ma nan tin kon te che ma ne che ma ne nya tsibit lwal chan ga det ke nyirol county ya pay ko run me tar ka pai wo rew rona pai wo ke nyirol county bia goro wona ne chiar je ko ba wo je ken ka telephone ga ken kon dong cha kam yo wana mo ka ken kon cha lat en wo bia ka kam ke dong ba nya sibit ba je che ma ne jen nya sibit to ben la nya mdi cha thur de da kam yo wana mo lakin do ben la nya mdi la o me da ne nang je ko jen ngai ka man chong wan ne cha la ra ngai ka man chong wan lakin kana kama information mo lakin cha la ra ngai ka man chong wan an je tin but la o kwa ba la je ye ko bia pes ko gor ke ye ka pes wo ne de yen ka de yen la bu ko point de jen je jala long ti chui ko gor je wo da ta loi de loi de ba tes ko mu cha ban kana man cha ka nen ma ka te ka kan kana gwa za da ne nang ka je tin da ka don da loi da ro tes ka dies ka ke na me jana no babu kam ye baro gagrar ban le je ka ta ni kon mu te ka ma do dien no bu gwa na ne chi wa da la no be la wono ko wa da mu ben ge mal ma ga long ro de nya re male my beautiful sister male a long time chi ba long ani jan do na nong de kam je ya ra mi che ka na mo bia ta ka mal ka ban je grun ka jan ta ni tin kon la no je ni skun ta ya ka mal